Duar Baguri MSC constituency angkang diring along open stage kang pupon. Kendriya Vidyalaya along annual day celebration ke Pamanpon. Langhin rong Sophia long alira lon pen rong alibihu katalon ke Pangcheng. Kardom Nilikar Birda Thanbang Semisonaris Rohampi Non Arjuitha Birtang Tonpen Duar Baguri MSC constituency angkang diring along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tularam Ronghang Aridengpen open stage kangpupon lapen Pinpur Alo Epak Kepajirdun Pusi Birta Nangle Aruni Phaisir Kep Arni Duar Baguri MSC constituency angkang along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tularam Ronghang Aridengpen diring along open stage kangpupon Lapen diring arada tumpen Pinpura lota prabjin pen kacelenga tawar kasalang ponjia phan pajirdun lapen kijuna lang rihinga me prabjin pen se kacelanga hem kikim kerang ke patang pon serak jia phanta Pinpura lo along jongpon thu labangso amaya long medical EM Surjo Rongphar HNT board chairperson Kadam Terangpi BLCC chairman Richard Tokbi pendang lok penang an ketheke dingatum bangso amaya long chitong dunrinti Difu Kendriya Vidyalaya along Aruni Phaisir Kep Arni Ada Porphai Kep Apor Pen Kendriya Vidyalaya annual day celebration ke Pamanpon Abirta Kat News channel Pherang ke pen Birta Nangpali Aruni Phaisir Kep Arni Surihindar Great Rock Sia Parman Kendriya Vidyalaya Difu along annual day celebration ke Pamanpon Kendriya Vidyalaya Principal Dr. Prana Saksena pensi kacitong dun aluhi sarpo man peng pen kacitong dun aluhi lapen ong dung kachapapon kethe kidinga tumapan kang tumkarni padupon labangso api annual day celebration melur ke kai pensi katalo pangcheng ponlo pusi birta long performance state level of the national level of theater bairot goi kichuman awards paise perform kori ase school academic performance to ekebare bhal moi Bangso Katalon pon amaya long Karbi Anglong Deputy Commissioner Lapen Kendriya Vidyalaya Management Committee amay pupensi Bangso Katalon pon along alhi sarpo man pen Chitongdun man peng aluhi man pen Dr. Johara Ahmad pensi Chitongdun no lapen penang an kechupapon kethe kidinga tumta bangso amaya long Chitongdun rinti si annual day celebration mesen pen pachun pon pusi birta nangli Aruni Phaisir Kep Arni pen langhin rong Sophia long nini aparman rong ali bihu utsav katalon ke pangcheng pon Birta Kat News channel Pherang ke pen birta nangpali Langhin Bihu Committee Tiripi Amaya Tumpen Patirpi Ponsi Nini Aparman Langhin along Rongali Bihu Utsav Alira Lon Pen Katalon Ponji Apan Aruni Phaisir Kep Arni Adap Apor Pen Sayang Deng Mesen Pen Deng Ponlo Ajay Mek Ateng Pen Adap Apor Langhin Bihu Committee Ame Pu Sonaram Basumateri Pen Lama Ingtur Ponlo Bangso Api Adap Porphai Nerkebra Achitim Apor Pen Langhin College a Principal Dal Singh Basumateri Pensi Kachikimo Asai Japon lo যদি একতা মজবুত হক আৰু এই সাংস্কৃতিক যোগেদি লাংহিনৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাসিন্দাৰ একতা মৰম চেনে সদায় বজাই থাকক Lapena Pitu Cultural Procession ke Pado Ponjia Phan Rajen Basumateri Pensi Ingpupon Bihu Katalonji Ahem Stage Kangpupon lake anong kachethang klong rat cyclem bang konglong crow pensi Ingpupon Sayang Deng Doanta Padu Pondet Api Asonson Kacepate lage Jeng Bihu Ritnong Chingdi Bisak Dimasa Baisagu Lapen Ongdung Ason Kacepate Pangcheng Ponsi Kechengsi Arni Mesen Pen Pachun Pon
non malom so aporaphan dihina pharman birtamu inton poniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihina Moapi Putot Birtalong Wangtulo 22 number Sarupothar constituency Angkangalong Aruni Paisir Kep Arni Congress atumpen MYCC lapen PYCC atum Kangdang Amai Kangni lapen road show ajai mekta ke padopon pusi Birtanangle 22 number Sarupothar MSC constituency Angkang Pitia Dong Along MYCC ame Phu Rameswar Terang pensi Maichari Ponlo lapen MYCC a Chunbang Kangbura Hansi pensi Maya Lamthi Alohia Tuma Pan Tan Pachini Ponlo Bangso Maya Long Sarupothar constituency Angkang along MSC Kilik along Jakong Do An Pensita me Kilik Kache Pahai Dun Jiapan Kitur Mia Ove Kimia Tuma Pan Tan Pare Tekang Lapen EM Chotkali CEM Ansi Itum Ke Hang Dunang Jiamai along Tan Pachini Pon Maya Long Aluhi Sarpo Man Penemele Barim Kleng Duningti MCC May Pi Kasang Terangpi District Youth Congress Kongchun Bang Nipen Sangma SGB ZB Pencheng Lok Owe Kimi Risoe Jangatum Kadu Gawe Pen Bang Trok Sose Aradatum Chitong Dun Sarupothar MSC constituency Angkang Balipathar Adorso Towar Kok Thom Along Aruni Paisir Kep Arni Tomon RV ke Tepen Tengpi Kiloka Joka Chilenga Towarpi Rangka Check Pusi Birtanangle Aruni Paisir Kep Arni Kang Sampor Pai ke Thom Ra Chitima Pormalom Sarupothar MSC constituency Angkang Balipathar Adorso Towarpi Kok Thom Along Mondira Dungkedo Atengpi Arong Kilok Ajok National Highway 39 Atwarpi Minipli Kep Rampo Anbak Rangka Cheklo Laso Ajok Bokhazan Penkebang Akar Chonghongun AC Paklangso Anat Tupen Pakeng Pet Popu Amat Paklangso Adelong Along Chingthang Lok Pusi Birta Longpon Socheng constituency Angkang Jingthong Education Block Arlo Hamren Pen Kanduli Kachehela Tatowarpi Arai along Kedo Umnam English LP School along Osomara Tumapan Lokitana Banke Heloving Alamlo Labangso a School Ahem Achiklo Chiklo Kangpu Pesi a School Ahem Muring Sangan Pinlo Pusikat News Channel Apiranke Ratis Rong Parpen Camera Person Stephen Teronatum Adimalong An Hunri Damsi Birtanang Pale Labangso School Ahem Achiklo School Kangpu Pe Anchota Kalisi, School Hemadung Megathora MPC, Tichom Anpinlo. Tangte la Pusona Chiklo, Loketante Hem, Atala Plok Pledet Seta Karbinglong Arlo, Quality Education ng Plang Unjima. Chintong Education Block Officer Katharsoning Tipen, Lahay School Hemalong, Chilangdam Dedet Loma. Halapu, Non Kacharja Boma Hem Sitami, Kapatang Ponpisi, Dolang. Lapuson Lokethana School Hemalong, Sorkar Pen Hem Pisita, Lothan He Pulote, Ale Kopisi Dolan. Jong sila Pusona Cheklo Lokethan He, Ahem Karbinglong Arlo, Nang Dong Ulang Pulutang Te, Karbinglong Arlo Kupusonsi, Quality Education Nang Kimanunpo.
Pinia Birta Bang Kelapuan Sekang Toniklo, Langai Bom Thakat News Channel, Dume Thakme, Kurang 2.